Paithago Srangsalo Phungo Tripura High Court ni Chief Justice Subhasis Tolapatra no air ambulance bike aile sakhamnong ni Delhi Rohorjakha corona Manjakmani Yakulo oxygen level tolawo ongkhormani bagui langmana thani jingjal tongmani bini krak salo kaham sakhamni bagui mono Delhi Rohorjaknani kok tongmani phiaba air ambulance arrange khlaimani ni bagui a salo bono rohori manliya ni koktuma Kisasuk salsukang corona bemar Manjakmani Tripura High Court ni Chief Justice Subhasis Tolapatra Corona Manjakmani Yakulo langmana sanani jingjal asaimani bagui paithago ayala sakhamnogo admission khlaijamani bono phiaba bini oxygen level tebo tolawo ongkhormani bagui langmana thani jingjal asaikhe bini oboni bagui krak salo kaham sakhamni bagui mono Delhi-o rohorjaknani kok tongmani phiaba air ambulance arrange khlaimaini bagui a salo bono rohori manliani koktuma paithago Srangsalo phungo Tripura High Court ni Chief Justice Subhasis Tolapatra no air ambulance bike ILS sakhamnong ni Delhi-o Rohorjakha a salo ILS hospital ni simi ambulance malkhung bike airport jora tlangjakha bono oboni Yakulo air ambulance bike Delhi-o Rohorjakha bono Bureau report Chini Khorang